paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya na daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun nga bida tayo, anay! Kapitan Enteng! Hating! Ay, anyat gatang maray. Na, agpanatang ka, Maray. Ay, awan nga rod. Nabara akpay maray. Na, kaano pa'y day ta agurigur mo? Talon nga aldaw. Nagatal ta karabukog mo? Awan nga rod. Ay, saus! Adan COVID mo, Maray! Ay, unay kamutan. Di kamat agsao iti kasta, ah. Sapay sa anak-anak ka, face mask nga imay ditang. Anyat gatangam aya. Ay, sa anak ko na gumatang, Maray! Naipapanam ngayon. Ah, inak gumatang iji sa balay! Narigatan ti maakaran! Na, ah? Naggapo ka dita tirsina ni kagawad kwanang, nana. Wain kwaraw! Mapanak gumatang. Ay, saan ka amapan gumatang dita? Ha? Papayo saan? Ada COVID ni Marikwanang ay na nagpig sa ti virus na. Kasanuan na mo nga da COVID na. Kitnog panatang, nabara ka na kung nagatal ti karabukod na. Kahit COVID day jayay. Wun, iso asya. Mapanak gumatang dita abagatan atirsina, uray no adayaw. Kutsak ngay, mate. Sika ano kayat mo ti agsakit iti COVID? Di mapan ka gumatang ijay tirsina na. No siya nga, jak kayat ti maakaran. Ay, jak magkayat ah. Sige, inakmatan gumatang di abagatan. Awan matan ti umay gumatang dito tersenak. Maribanang. Nay, apay ngay? Ay, mabuteng dan tagpanatengak ngamen. Ibagbagad agiti tattao nga adda kanon COVID ko. Ay, itaapanawan. Basta nagpanateng ti may sa atao. Addan COVID na, kunada. Ay, imbag ka pa'y maray. Saan ka mabuteng nga umay gumatang? Basta ag face mask kan ag face shield dak. Awan ti rumbang nga pagbot nga, maray. Ay, ni Marituyang. Nakaraw ti buteng na. Nerbyusa nga minday dya ako, Marita. Wan nga rod. Nadlaw kumatday ta, maray. Kapitan, Ay, apay maray. mabalinti umunag dito'y barangay haul. Mabalin na. Apay nga minta da ka di tarwar. Ay, mabalin nga agtugawa, Kapitan. Ay, agtugaw kalatan. Don't be shy. Please sit down. Ay, thank you, Kapitan. Anya ti ibagam. At da COVID ka. Anya? Wan, Kapitan. Adan COVID ka. Marikrik na. Apay na ibagam nga da COVID, ma'am. Ay, ang sakit ti ulok. Aguyo ka ko. Ay, day tala ti marik na madan COVID, ma'am. Ay na, naggatal to'y karabukog ka ho, Kapitan. COVID day ta? Hun, Kapitan. Amo, COVID day to yan. Ay, mataya ka hun. Mataya ka hun, Kapitan. Di kagsaw iti kastaan. Alalyaan kantaw, Kapitan. Na, di ka man mambut-butan. Ito ni, sumsum garak iti ibagbagam. Ay, itaray da ko na iya ospital. Now na? Hun, Kapitan. Ay, mataya ko na talaga. Ay, obserbaran pa iti marikrik na. Apay nga obserbarak pa'y lang kat mataya kaun. COVID ko naklang arudan. Di naktumot patpatyan. Kasano kumaan na akaran ka iti COVID? Ni Marikwanang, Kapitan. Inakaran nak. Iso ang mataya ko na din na oras. Iso ti akin basaul. Simot ni kagawad ko nang no iso ti pabasulan. Itaray da ko na iji ospital. Siguro ka ata ibaga ka ni Kwarog. Kwarog!
Itarayo ka nun ni Marituyang iti ospital. Anya nga iti pangitaray may. Di lugar ti barangay Ay, awan ti may sapilit na. Na, apay ngay? Naplat iti napalabas sa tawan. Aging gaita, saan pa nasuksukatan? Ay, partakan nyo kapitan. Ay, matay ako. Warang, di tricycle mo tiyo sarap. Kuhang kay. Nautsaw, aglagtulag-taw. Apay ngay? Tarimanak pa yan. Ay, kanon tupay ang maagasan ak ngay no tarimaanin nyo pay lang. Ay, mangarkila kayon iti sa bali at tricycle. Umaykad ba rin? Ay, si katalalyag to kwaraw. Nagadua pang barmaaw. Ay, abay ngay. Pudno ti bagbagak mo ta. Naimbaga na kon, Maribanang. Ay, nasaya at ano kasta? Nga ta, Marituyang. Kumusta matan? Agkulkulong mat iti balay da, Maray. Tamabutag. Pampanunutan ng tumat nga may nga inakarakiti COVID. Ay, imbagak nga rod ken ka, Maray. Nervyosa ni Marituyang. Ay, syakit sa anak nga agner-nervyos, Mare. Basta ikarkararag ko, asaan ako COVID ti sakit ko. Ay, katuwan, Maray. Agtalag tayo iti Diyos. Ay, ad-adda ngamin nga agsakit ka, no pampanunutan nga adda sakit mo. Pudno day ta, Mare. Isoan nagbiit ti panagimbag ko. Saan mo't gayam a COVID ti sakit ka, kapitan? Kung naktubot ka. Kasta una ti panagdanag mo. Ay, naimbaga ko, kapitan. Awanan ti uyok ka. Panagting lang amin dayjay. Uwang nga raw. Iso ngayon ka dumawat iti dispensar ka ni kumarim ako anang. Tapi nagpabason mo. Ngay nakaran na ka iti sakit ako bin. Ay, uwan, kapitan. Ay na, mabainak nga rod kin ni Marikuanang. Ura ni Marikuanang, naimbagan mo tin. Awanan sakit may, kapitan. Papanam na natuyang. Di tatersina ni Marikuanang. Nay, apay ang nakalidlid ay tilangam ko araw. Ay, nalidaya ka talaga. Adda ka dirikrik na Adda nga raw. agsakit ka? Saan may? Ay sus, kita ano niya day ta sakit mo. Tanay, dili ka daw. Ay Marikuanang, awanin ti sakit ka. Ay, ka nasayat ano kasta, Mare. Uray siyak na imbaga na kaon. Mabalin manin nga katawak maray. Ahay! Sigud mata kasta ka, Mare. Ad-daitan amaray tawanan sakit ka. Ahay! Gawat! Ay! Bumatangak man iti agas, iti ut-ut ti bagbagay. Apay, asino tinasakit ti bagbagi na? Ni Chipwarog Agsakit ka no ti bagbagay na, nana. Anya? Awam matipen reliever alakok. Naibusan. Anya ngay kanu ti sakit ni Kwaraw? Kanser sa ka no? Ay sus! Sige, tayo nakagbirok iti agas na. Ne, Ay unay yun. Marituyang. Apay nga kasta ka matan. Nakarumot ti pa nagnervyos mo. Ay, kwa nga min maray. Ay, nasabat ko itay ni Kwaraw. Kahit, Ay, nakakaran ako ni te kanser. ay unay kan, Maray. Ay, adan kanser ka. Marikrik nak maray. Anya, Ay, nagsakit mo tantoy bukot ka. Ay, na. anya nga kanser day ta. Ay, kwa maray. Kanser ti bukaw. Ay, unay kan. Ay, ang sakit pa yun to'y sikat ka. Ay, na. Anya man na kanser day ta nga. Ay, kanser ti sikat. Ang damin kan ka na kanser. Ay, namaray ang dandaning ti Blancaw. Ay, makalawas sa langan, di pa nagbiag kumaray. Ay, unay matan. Ay, na. Uray 3 weeks lang kumamat. Ay, na, marikrik nak maray. Upat kat kagudwalaan nga aldaw ti pa nagbiag ka. Ay, matay akong maray! Ay, na. Ay, maray. Ayan ni Kapitan.
Ay, nasa paapi manaw, Maritoyang. Ada ngamin meeting da ije munisipyo. Apay aya? Ay na, sa anak-anak katurturog idirabi ay maray. Apay? Apay nga agsangsangit ka. Kumaray, jay cancer ka. Anya? Kanser, kunam? Ay nada cancer kumaray. Inakaranak ni Kuaraw. Anya? Ada kanser ni Kuarog? Ay, adan taning tibiyag kumaray. Ay, umay kayon to, ano matayak. Naa. Ada gusti taning tibiyag mo? Mano abulan? Talukat ka gudwangal daw langan, maray. Naa. Nagbiitan ngay. Nagkarumot day ta a kanser mo, Mare. Wan maray, mariknak nga rodan nga agsakit, de bagbagay. Kaya na ikaw. Mabit laang, Mare. Jakmat na damdamag nga adda kanser ni Kuarog. Ay, inakaran na. Nagtungtong kami lang, inakaran na kadagosan. Naa. Anyamot day ta a kanser. Tama kaakar? Iso nga ron nga ibagak kumakin ni Kapitan nga taray da ko na dagos ija ospital. Ay, kwa Mare. Inton malumpay laang asumangpay. Hindi ko araw. Kat nagpada ka may nga ada cancer na. Imay itay dito balay ni Maritoyang. Inururay na ka. Ay, taapay ka now. Itulod mo ka no iti ospital. Na, bakit? Adda ka no nga rod kanser na. Na, idi COVID. Ito, kanser. Kat no naakaran ka no iti kanser. Adda ka no ngamin kanser ni Kuarog. Ano? No anyakit di ati kanser ni Kuarog nga ibagbagana. Awan mo ti amok. Na, ayan di ko araw. Tadamagak man kinkwa na. No, adang agpaiso kanser na. Wow! Nagpintasan na, Chicks. Nagsiksay. Yahoo! Sumugan di kapitan. Oy, Anggal, Papanam. Nagmayatan ti panagistambay yun dito. Nagpalpalabas kayo pa iti chicks. Unanggal, inlabak sa manain. Aguri ka. Agpaiso aya. Di bagbagada nga da cancer, ma'am. Nagkuna. Ni? Saan ka din nga imbaga mga da cancer mo, Che? Ha? Kat no nangagaw? Anya cancer data. Apa di mo yung bagbaga kanya? Adda talaga kanser ko, Anggal. Kanser ti bulsa. Na. Awan ngamin makukwartak. Cancer nga ron talaga, Che. Una, Kunaklakit din no pudno a cancer. nagkakapsutak ngamin no awan kwartak, Anggal. Na. Kaslak agsakit. Iso ang nagpagata kinipala iti agas kao. Bayampay la data kan sa cancer, Che. Kita ada chicks a lumabas. Ha? May hunang agpaisaw. Ay na, nagpintas! Itaray na kun ija ospital, Kapitan. Tanakaron ti cancer ka. Managkanta nagka talaga. Kasano nga da cancer mong ibagbagan? Kain ibagbagan pa nga da taning tibiyag mo. Wan, duwakit ka gudwangal daw langan, Kapitan. No, duwang aldaw laangan. Apay, agpaitaray ka pa lang iji ospital. Awanan na. Kaya't mo asawang sandak nga itaray ija ospital, Kapitan. Ay nagsakit amin na nabagbagay ka po dito'y cancer ka. Baybayan da ka na. Ay, panunot mo lang dayta. Basol da ito ni Kuaraw. Inakaran na kiti cancer na, Kapitan. Pabasol ka man ako na ako. Adda at talaga cancer ni Kuaraw. Ay kunakon katahaya. Yung cancer iti bulsa. Tawan makukwarta na. Cancer iti bulsa? Oo. Panunutam nga adda cancer mo. Agpaitaray ka pa uji ospital. Kasanumot dayta. Nukasta. Awan cancer ka, Kapitan? Ay, awan nga ron. Kano di ka agsarda nga agpanunod iti negatibaw. Talaga nga agsakit ka iti cancer. Ay, kunak no at da cancer ka.
Ang amanyangay nga ruday to agsaksakit asikat kan bukod ka. Ay, ag-exercise ka ngamin Kurang laday ta iti wat-wat. Ah, Masapol nga exercise mo ti bagbagaym. Tapno maikat ti saksakit mo. Wan mat ngagpaiso na natoyang. No pampanunutam nga adda sakit mo, talagang agsakit ka. Iso a panunutam a nasalunat ka, tapno nasalunat kalata. Kanas kan a protektaram ti salunat mo, tapno mayadayo ka iti sakit. Ala sige! Dutan tinagdibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung liabida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.